Ритен студия манны каттах эдерчекка анамыт анал сааланы үһэ билүү улуухун киннеми библиотекатыгар арыйдылар. Саҥа қосқа ытчат жон келен жарыктаныргар кепсетиригер бару условия бар болла. Ол курдук манна келбит ытчат бор босқа Wi-Fi-нан туханын сөп. Маны теңе виртуальная реальность ден ачыкы интерактивный доска сымнага салбоқтор эдерчекка аналлах киниге бу зонага кирен турдулар. Онтон бөлөгөнөн келен жарыктанын багалак ытчат эрдеттен библиотекага ариен час боджохан манна көрсөктөрүн сөп болла. Бу күндерге манна өссө эби саңа терелер келехтере. Бу зона сыяла соруга инникитин ытчаты кенегага сыhары умсугуту болар. Электронный книгени именно олор бу кихибете чокка истер болар, удобный бай кресло. Он же музыка стенхеп, ол электронный книгетін алынды. Манна бор босқа Wi-Fi, телефонларын қолбаланларыгар для удобства элбега розетка. Оны сумкаларын уралларыгар ите полкаларын оттырдық. Билген бу арылып бут агаяк конна, олда боларын никтебеккелер, каленнер бу агаяк боламыстаннар, ыртыгы болла.